دنگ گل دنگ کردستانی جنابندان چون رادیو دنگ گلدن باشگودارن هجا ایرو 26 چیله 2025 یک شنبه بروکسل ساعت 10 لامد 12 امن و چند نوا روژه ده پیشکش بکن دم آزادیا ری برا پویا ناسنامه شهید ایرشال سر بنداوات تشنه اشکره با ارتش دولت اترکا داگیر کرد دهل بنداوات تشنه گل نوبتا پاراستنا بنداویدی که بمب باران کرده انجام ده شین یک شهید بو 21 کجی بیریندار بو بیریندار راکر نخوشخانه رقا طبقه و کوبانه کمیته مالباتن شهیدان آبا کروشت سوریه تکیلداری ناسنامه شینه ده ایرش ده شهید بوی آگاهی پارو کرد لگوری کمیته ناسنامه شینه شهید بوی وهای محمد خلیل همو ناو دایک صادقه 25 چیله 2025 لبنداوات تشنه شهید بو ناو بیرینداران جوهانه محمود محمد عبدی حسین احمد جوان معروف لزگن مصطفى یاسین شیوین نورشان افرین عمران هرکول قامشلو منیر ایماد داود محمد علی کامل مسلم احمد تمو مصطفى محمد عثمان خالد محمد عبدی اسماعیل حسن دایان محمد شاهین والد محمد حسین دلیل مصطفى احمد صباح خلیل هلال العمر و اسامه خلف علیه برخودان بنداوات تشنه جی بریارداری دوام دیگه گله کرد دوست اموال نگرک دورن جهان جی بر تک نشانه ایریش ندیج سیویل بنداوات تشنه دان لرقای سه زاروک بریندار بو ناویندار آگهان دناغی قصده درباره مجارده دا خویانی یک وشانت دا خویانی دا دیارکن گل دور نابرا گوندین خانم علی او بو همان او رشلات ده زاروک سه زاروک ده انجام تقین ماینن جبر ماین شهر بریندار بون هات گوتن هر سه زاروک دما بو ماین دریستن ماین بوان ده تقیانه او ده انجام ده هر سه جی بریندار بونه دا خویانی دا دست شانکرن کو ده دنگ تقینن لهره دهاتن بیستن جبر تقینا برماهی شهر بون تداویا دا خویانه دهات زانی کو مثالش کریا رقیه هره جماینان پاکش دیگه لسلیمانیه جوینا لسر پیش روژاوات دارخستن لسلیمانیه بمجاره لسوریه نو پیش روژاوات جوینه کات دارخستن لروژاوا و باشور گلک سیاست مدار و اکادمیسین بشتاری جوینه بون فرماندار گیشی قصیده مازوم عبدیجی بریا زومه بشتاری جوینه بو پیشتی نرخاندنین دو دریش انجام نامه جی 16 خالان هاتش کرن ده انجام نامه ده اف خالاتن دیار کرن پیشگیری برخودانا گلیال بنداوات تشرم و پراقرا قوزاقی بر پرسیاری هم کردانه دم دستی که دیانه توی وری پیکانین او شانده روژاوا یک گردی بشتاری جیوینا شامه ببه دبه مافی کردان روژاوای کردستان دستورا بنگین یا نویا سوریه ده وری میسوگر کرن ده سلاتاری نویا شامه ناوین دیبه پر رنگین به دبه قصده وکه خواه او ده چارچو ارتشا نویا سوریه ده بمینه دبه رببریا دموکراتیک یا روژاوا به بنگه ها پش روژن سوریه یانو دبه مدیان اجتماعی وری خورد کرن او درین سینورین سیمالکا یندن نینگردن پیوسته دم دستلاتاریا هرما کردستان شانده که جبو چاودری وان خالان بشینه روژاوای کردستانه سالبگرا سرکفتنا برخودانا کوبانه هات پیروز کرن کنسر و براکنه که بدا خویانه که سالبگرا رزگاریا کوبانه پیروز کرد دا خویانی وهایه برخودانا کوبانه وکه تیکچونا دسپیک یا چته اندایشه بو او دیروک بو از سرکفتن به فداکاریا یپگه و یه پشتوانی گل کرد یال چار آلیین جهان چی بو پشتی تیکچونا چته اندایشه دولتا ترک اکثر بر خدا روژاوا و ایریش کر هر من وکه افرنگری سپو سرکانی داگیر کرن دولتا ترک ایروژی ایریش روژاوا دیگه و داخوازا توای هرم داگیر بکه کنه که بالک شانسر ایریش دولتا ترکیه نسر بنداوا تشنه او پراقرا قوزاقیجی او ها دوام کرد دوی نیش بیرگین که پاراستا روژاوا نتنه پاراستا گلی کرده ده همان دمه ده پاراستا توای نرخی هفپاری مروانی
Murovaniye Keneke Diyarkirk u divê demê de parastina destkeftiyên şorişa Rojava ji her demê bêhtir girîng e û got rehya berxwedana Kobanê hêviya azadiya Kurdistanê Murovaniye ye. Divê destkeftiyên şorişa Rojava bûne parastin û berxwedana Kobanê timî bê bîranîn. Em bank li gelê xwe dostên xwe û tevaya Murovanê dike ku Rojava biparêzin. Jiyana li Kobanê hate hûnandin ji bo jinan bû çavkaniya zûdwergirtinê daxuyaniya mesajine ya dem partiyê bi vî rengî ye. Çeteyên Daişê ku di sed sala 21 de bi piştgiriya hêzên nav Netewî û herêmî xwestin rûşrata navên vegerînin tarîtiye. Meriye 10 salan îro bi berxwedana destanî ya jinan ji axa Kobanê hatin tûnekirin. Ev berxwedana mezin a bi pêşengtiya jinên Kobanî weke berxwedan û şoreşa jinê ya li ser navê nirxên Mirovaniyê derbasî dîrokê bû. Berxwedana destanî û serkeftina destxistî ispata wê ye ku jin û gel tu carî dev ji azadiyê bernedin. Kobanî sembola berxwedan û azadiyê ye bajarê jinan e. Yên ku îro carekê din bi alîkariya çeteyan Kobanê dikin hedef divê baş bizanibin ku tu hêz dê nikaribe li hemberî têkoşîna gelan û jinan bisekine. Jiyana nû ya ku li Kobanê hatiye hûnandin îlhamê dide jinên hemû cîhanê. Silav li jinên ku di tarîtiyê de bûne ronahîne û rê nîşanî medane. Silav li kesên ku civak dibin siya şer de ava kirine. Silav li şoreşa jinan a Kobanê. Şehîdên tiştine li Gavlê hate bîranin li Swêdê bajarê Gavlê bi pêşengtiya Mêsa Gel şehîdên bendava tiştine hatin bîranîn. Hevserûka Mêsa Gel jin Heco Axivî û bank li Kurdên li diasporayê kir ku li pêşberî pêvajiyê berpirsyariyên xwe bicih bînin. Li ser navê malbatên şehîdan Vecdîn Batê Axivî û Diyarkirk û şehîdan bi canê xwe Kurdistanekî azad afirandine û rastiya gelê berxwedêr niha li Rojava li tiştine şember bûye. Hevserûka Kongreger Remzî Kartal ji Axivî got şahs endam Mêsa giştiya peyê de Xeco Heydar û hunermendê me bavê teyar de em şehîdên azadiyê bi hurmet bibîrtînin. Dewleta Tirk nedixwaze pirsgirêka ku çarîser bike ne ji de ji dijminatiya li Kurdan berdaye. Di encama têkoşîna gelê Kurd û bûyerên li qada nav Netewî de ser li serok apodan. Ji bo Kurdan têkoşîn neqediyaye tenê renk guhertiye. Remzî Kartar herî dawî bersiv da pirsên li ser hevdîtina birêber Apo û rewşa Rojava û Sûriye. Parêzer Fırat Epozdemir hate girtin endama lejnêrê ve berabaroya İstanbulê Fırat Epozdemir piştî ji civîna parêzerên Konseya Avrupayê vegeriya li balafiriya İstanbulê hate binçavkirin. Epozdemir êku piştî karên li Müdûriyeta Polîsan Sevkiyatê İstanbulê hat kirin. Piştî îfadeyê li dozgerî bî îtaya endamê rêxistinê bi daxwaza girtinê sevkîdatgeriya cezeya sulhê hat kirin. Epozdemir piştî îfadeyê bi heman hincêtê hat girtin û şandin girtîgehê. Nazım Yüce li Londonê bi girseyê hat bîranîn. Nazım Yüce agê di sala 1992 ji Brîtanyayê tevlîna varefên gerî labû û di 25 çilê 1998 şehîd bû. Merasima bîranîna ji bo Nazım Yüce bi pêşengtiya Komîsyona Malbatên Şehîdana Mêsa Gela Kurda navên de civaka Kurda Londonê hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê televizyona li ser jiyana Nazım Yüce hat nîşandan. Li ser navê Mêsa jinê Devrim Sara Axivê got têkoşîna Nazım Yüce weke hemû şehîdên azadî efsanewî bû. Bîranîna wî û hemû şehîdên wêriya me ronî dike. Pişre peyama fermandarî hêzên Sûriya Demokratîk Xesê de Mazlûm Abdî ku şandî bû hate xwendin. Mazlûm Abdî got ku ji bo pêkirina armancên şehîdên xwe ew ê têkoşîna xwe ya dîrokî bidomînin. Herî lavî hevserokê Mêsa Gela Londonê İshak Milani Axivê got em dibêjin ji keda herî piçûk heta bi rabûn û rûniştinê em ê hêjayî şehîdan bin. Em diriya wan de têkoşînê bikin û armancên wan bi serkeftinê tajdar bikin. Merasim bi duruşmeyan bidawî bû. Li Segînê ya Almanyayê çalakiya piştevaniyê Rojava hate li darxistin. Li Almanya bajarê Segînê ji bo piştgiriya bi Rojava re çalakiyê girseyê hat pêkanîn. Çalakiya girseyî pêşengtiya Mêsa Gelê Kurd a Segînê ve hate pêkanîn. Pişta xaftinan hunermend strangotin gel jî govendgirê da. Çalakiya piştgiriyê bi duruşmeyan bidawî bû.
لکرشیره گرتی دگروا برچیبونه دنه گرتیه بناوه محمد کردا کل گرتگاه تیپا سیا کرشیره تیرا گرتن لسر تلفون به مالباتا خوره هفدیتین که رو گود کل دیجی معامله خراب اف 3 هفته دست بگروا برچیبونه یا بده مدور وگر کرنه کردا ده هفدیتین ده گود کو گروا برچیبونه دیجی زختن روش بروش گرانتر دبه و معامله خراب هاتی دست بگیرن کردا دازانی کو آخفتنا به کردی هاتی قدخه کرن پیدا کرن پرتوکانتی آستان کرن و دما دیچل نخوشخانه معامله که خراب لوانته کرن محمد کردا دست شانکر کو گرتی بری بازن اشکنجه ین جور به جور رو برو دیمینن لامده کسی کاتبن چاوکران لگور آگاین نافچه پیازا آمده لطاقه حضور evleri polisin tırkavete sermaleke. De serdegirtine polisan lülea tevingi da ser Mehmet Oğud u pişre ev bin çavkirin. Nihat zanin ve Oğud jiber kijan hince de hatiye bin çavkirin. لکیل دوچتین داعش ایریشی کردان کرن باجار کیل آلمانیا جبو دهمین سال وگر رزگار کنا کوبانه چالاکات دارخستن دوچتین داعش به کیران ایریش چالاکی کرن دنجام ایریش ده محمد İlhan Aslan birindar bu ایریش کارک جالی ولاد پارزین کرد و هات گرتن او رادست پلیسان هات کرن پشت ایریش کردستانی بربقادا چالاکی و هریکین پشت گرسه هات قاده کردستانیان چالاکیا گوش بو کوبانه پلان کربون لو دارخستن مترولوژی خلک هرما سرحده هشیاری کر مدیریت آگیشتیا مترولوژی راپورا خواه 26 چلی وشان مدیریت کد که اول بنده نل باجارن سیواس ارزینگان دیرسیم خارپت چولیک موش اردخان آگیری ارزروم قرض و ملتیه برف و بارانک گلکی زده بباره مدیریت بانک خلک رشوات هرما سرحده گر گلدیج خطریا آشوتان و قرسینا عرده تفدیرن خواه بگیرن و به هشیاری تف بگیرن ولی گودن جمعن و چه این ساعت ده پیشکش گیرن آنا خاطره ودن باش